Aujourd'hui, nous célébrons 65 ans depuis que nous avons accédé à notre souveraineté suprême le 30 juin 1960. Un jour mémorable. Beaucoup de gens sont morts, d'autres sont devenus handicapés, d'autres sont disparus, d'autres sont en prison, d'autres sont en exil, ou dans des camps de déplacés. Nous qui sommes ici debout, nous pouvons dire que nous avons la chance d'être ici et cela ne serait possible sans la volonté du bon Dieu Tout-Puissant que nous tenons à remercier très sincèrement. Nous devons lui rendre grâce parce que sans lui, personne d'entre nous ne serait ici. Nous tenons à remercier sincèrement le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui n'a pas paniqué. Lorsque Bunagana est tombé en 2022, lorsque Rutshuru, Masisi sont tombés entre les mains du M23 appuyé par le Rwanda, lorsque Goma est tombé, lorsque Shanje, Numbi, Lumbishi, Minova, Kalehe, Katana sont tombés entre les mains de l'ennemi, il n'a pas pour autant paniqué. Parce que nous connaissons ceux qui ont signé des accords bidons lorsqu'une seule localité était tombée et qu'on a introduit des infiltrés au sein de notre armée à la force des processus de réintégration dans nos forces de défense et de sécurité, des processus complètement bidons où les gens qui gardaient des vaches et des chèvres ailleurs, dans des pays étrangers, sont retrouvés des hauts commandants de l'armée, alors que tous nos militaires qui étaient très très bien formés se sont retrouvés à la queue leu-leu. Mesdames, Messieurs, distingués invités, nous tenions ici donc à rendre un vibrant hommage au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il nous a dit, laissez ceux qui parlaient à l'époque continuer à parler, mais moi je vais agir sur tous les fronts, que ce soit sur le front diplomatique, que ce soit sur le front de la paix, de la sécurité, de l'offensive, que ce soit sur le front de la réorganisation et de l'amélioration des conditions de vie et de travail de nos éléments de force de défense et de sécurité, que ce soit sur le front d'appui à nos forces de défense et de sécurité, je veux dire particulièrement à nos éléments des VDP, c'est-à-dire des volontaires pour la défense de la patrie. Et aujourd'hui, nous sommes ravis que nous lui avons demandé que ce n'était pas normal. Ces Rwandais en appuyant le M23 n'étaient pas si forts que nous pour que nous puissions abandonner nos positions à tout bout de champ. C'est pas normal, reculer, repli tactique, même si les civils voilà pourquoi nous avons demandé le président, les soldats aux arrêts. Ça a pris du temps parce que nous avons une influence pour les Yolo, mais vu comme Kamba, Léo, pieds nus, à l'heure où nous parlons, tous ces généraux corrompus. Et nous remercions le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Kwaile. Nanjo Mana. Tout le monde bien. Première chose, améliorer les conditions de vie et de travail, abattre toi force de défense et de sécurité, pour assurer que il est ma copine, quoi, n'afanyika seme, soda, policier, quoi, kupata tenue, il faut na yuza yepeke. C'est pas possible. Il est une bouisie moyen terrible. Quand je lui ai raconté ça, il dit c'est pas possible. Bana dotaka ile maéquipement yote nafika hapa. Mais un commandant quelque part a une autorité en ce moment, kama una lara ya kuyuza hautaipata. Mukisikia muko vya vile mtu alerte. Unasikia? Msibange hata batosha mkope. Tenu na kuya ni yako. Ni mkubwa wa nchi nyona ilibere kwa yako. Chakula, même chose. Voilà pourquoi j'annonce qu'à partir de demain commence un processus d'identification, de traçage et de marquage de tous nos éléments de force et de défense, de forces de défense et de sécurité, y compris nos VDP. Équipe ya kwanza ilishafika hapa na ndugu yetu Kasha Foka Mike
na ekipe yote ya wazalendo na ekipe yote ya force de défense et de sécurité armée yetu. Ekipe inatoka Kinshasa kufanya ile contrôle biométrique kuassurer que kama 100 francs ilitoka, mkubwa wa nchi alituma 100 francs ifikie soda, asilale tena makondisio ya mubaya, asikule makondisio ya mubaya, na babibi yao nao baishi bien. Donc bile tunafurahi kuona kama commandement yenye balitia hapa ya mupya inaleta satisfaction en si peu de temps, na ndio maana nililomba General Mr. Muita tena Andre, minda Muita Fabien Dunia, usimame bako aklame ndugu yangu. Ukazi yenye uko nafanya kazi mwa exemplaire, batu yote banaona katangio lingi hapa difference ilishakuwa, enemy a progresser tena na kwa stabiliser. Bapetie tu kuma front mingi mingi biko stable, banafanya kazi yao correctement. En tout cas félicitations. Na ile effort ulifanya ku récupérer déjà 2,5 milliards de francs congolais yenye ilikuwa nakuliwa na bayaya inarudia mkesi ya armée. Félicitations kwa ile, na tutaendelea tunakuunga mkono population bwana, mumunge mkono, tutatumika naye la main dans la main juu ya kukorije vitu vya zamani visitufikie sawa. Unasikia? Asante mkuu, ndugu ikale basi. Merci. Napigia aussi accent commandant wetu wa la police. Changement ilifanyika la tête ya police. Balibakia na wabo bako wanaingia mu ideologie yetu ya kusema bitu kwa gestion ya police kwa transparente. Batu balale bien bakule bien, ile kiloko inafika ibafikie, na tutaassurer que kila mtu progressivement kwa bancarisé. Dimi yake nafika swat banamutumia ku telefone 100% directement. Na kupigia mkubwa wa santi ali double solde yenu. Mkubwa wa polisi hizo na tumika mwa ile orientation na usimame bakupigie mikono. Ndio iko pale, mumunge mkono population. Ndio tufanye ile promotion des relations civilo-militaires, ndio inaweza kusaidia kuendesha vitu bien. Kama munaona kuko kitu ya suspect, muna alerte basoda yetu, komanda iko pale na komanda yetu wa police, na tuendelea tunaungana mkono. Merci unaweza ikala. Gouvernement provincial haizitumika bien kama president wa assemblée provinciale na badepute yote habatumike bien na kama hatuungane mkono, na ndio maana juu ya ile union tunalomba president wa assemblée provinciale Pasteur Feston Kabeza asimame na badepute bote bebi kwa hapa nao waaklame. Merci. Bapeti yetu bebi kwa mu gouvernement nabo basimame. Ba ministre na ba conseiller bale nyo kwa nakula lare no raia. Usiogope, bako wanafanya kazi ya vyenjo, taxes zingie mkesi ya leta, tujiretrouve shivote na mwatazidame tunamfukuza hiyo vile jo vile. Sasa batu ya renseignement hatuta ba presenter, mais bapeti yetu ba expert na wengine bebi kwa hapa gouvernement nao baneza simama. Mina munapenda ba honneur sana, bapeti msimame tu babagete. Sawa. Njo occasion sasa na sie banduku wapenzi ya kupitisha message kusema kama barabara sasa tulikuwa ku pouvoir Bukavu, tulianza makazi ya infrastructure. Barabara kutoka nani pale ku monument Kavumu paka Kalehe, plus précisément ile njia kutoka Kalehe inaenda mpaka Goma ilikuwa déjà en chantier à partir ya pale chez les Français. Mkubwa nchi alitupatiaka mamaya kutoka Kinshasa na chantier ingine ilikuwa inashaanza kucha ile njia ya Bunyakiri mpaka Walikale ilikuwa en chantier. Ya kutoka Bukavu mpaka Kamanyola ilikuwa en chantier. Na muliona gizi ili progresser sana. Na kutoka Kamanyola mpaka pa ile mabilalo yote ilikuwa en chantier. Na hii ya kutoka hapa ku douane ya Burundi paka rond-point hapa na Kavivira na rond-point paka Kalundu nayo ilikuwa en chantier. Meangalia tu ennemi alikia comprendre hivi iko na kwa compliqué. Hapa tu barabara zikikuwa bien, c'est fini, hatutaujisha tena bitu yetu. Hatutabaibaka tena parce que tunalipaka au moins 10 millions de dollars américains.
kila mwezi ku Rwanda juu ya kutraverse metogari yetu ipitie tu kwabo. Sasa mwana kompani kope moya grave. Ndio hivyo nasikia vita ilikuwa kuya. Bali ba mwizi ba criminel ba Chinois tulikuwa nafunga makare minye biko naiba bila kulipa tax. Enemi alifika akabafungula mprison akabatuma tena, balirudia Karembo, balirudia Tubimbi na bengine bali wanakuwa tuangiza bako banaiba minere tu banabeba. Lakini msijiinkete, bile vyote vitashange. Yebiko natafuta sana kwa mkati wa njiani juu banatarudia kwabo. President Tshisekedi alipiganisha na munaya kama avant-hier mbele ya president américain Donald Trump. Gouvernement congolais na gouvernement Rwanda bali signé accord de paix. Na bipande bishuke bale batu biko banatoka bientôt, tuko narudia avec très bientôt. Ndio vile. Maintenant, message ni aussi kubale ba petit etu benye balingia mwele makope ya ennemi. Ba petit etu bale banome ba gouverneur. Wengine bana banome leo, kesho bana batosha, banaanza sikia haya yetu kwa batangalia. Tunasikia ku systeme balinome comité de gestion ya mupya batoto yetu ya pale pale. Diviser pour régner. Tunabambia bale batu yote benye biko naingia mkope na enemy ya kuwisha bandugu yabo bayo kama biko banakula lare ya damu. Baliua watu pale Kaniola, baliua watu pale Kabare, baliua watu fasi yote biko napita biko na mwanga damu. Na wone ndengia mwa ekipe yabo uyo kama utakuwa tenu responsable. Na saba natoka tutaona kotakimbilia jo tutababana bale batu yote. Tulilomba kabale batu yote baliingia mwa comité de gestion na makazi kule. Tulilomba fonction publique, ministre wa fonction publique ba nyanganye ma numero matricule na basi batumie salaire, tutaangaje batu wa kuba remplacer a partir ya hapa. Na tulisema kama ma liste ndio biko na confectionner kiloko tulipataka retrocession nayo itaanza lipiwa kubatu ya kazi ba fonctionnaire ya bebiko mu territoire occupé na bebiko hapa. Itaanza lipiwa d'ici kesho yake ni malisting tu wenzetu ndio wanachelewa kiloko. Finalement nilipenda nibambie kama mkubwa wa nchi tulionana naye alituambia kama tuliinsiste ke kwa kuonesha enemy kama republiki haisimame, parce que ndio objectif yake ile. Hii barabara hii ya kutoka kudwane ya Burundi paka hapa il faut na reprendre le plus vite possible. Na mkubwa wa nchi aliambia ndio ile iko priorité. Démarche ziko nafanyika za kutosha franka bientôt. Na hii société burundaise bata reprendre na goudron itapita hapa très rapidement. Na malizia kupitishia message juu ya mataxi ya province. Leo hii 99% mataxi ya province haiko inaingia mkonte ya province. Bandugu wapenzi, kuko bayaya biko banazidame illégalement. C'est-à-dire kuko watu wasema no ni wazalendo ndio wakamata mataxi kwa maporo kwa madoana sisi. Sona sumulia wazalendo asena shi crise na tu. Hatuko na zigete. Bapeti biko kule kuterena au abako na zigete. Laziko zinale wapi? Taxi ndio inapaswa saidia kulipa salaire, inapaswa saidia kujenga hata kilometre ngapi ya pave, masoko zimwazima kufungula hii mitoni, ni mataxi. Sasa tuko nafanya enquête kama kwa politicien mwenye kwa na manipule wazalendo, mwenye kwa na damele lare jua janrishir kujina wazalendo bile vitavide. Parce que enquête tuko nafanya tabionesha. Tunaambia wapetie tu wazalendo mwende njoo ku front kule kusaidia basoda yetu, mwachie ba policier, basoda na watu ya leta baendeleshe kazi zabo. Maintenant kama tuna récolter quelque chose, bien sûr hatutabasabu, tutasaidia watu yote kuassurer que munakula bien, munavala bien, ainsi de suite. Mais haiko nyinyi wapasha jiri substituer kwa leta. Musitike vile. Ndio vile mwache leta afanye ile kazi. Ba komandante wa raia wazalendo musikie ile message isha subasubulisha mara mingi. Ile message faut kuisikia na kuiappliquer très bien. Amina furahi na commandant wetu wa armée general mwenye mimi natoka kuwapresenter hapa, mwenye iko anapiganisha ku renforcer unité entre ma force de défense et de sécurité zetu na population, mais aussi na bapeti yetu bapatriote bebe kwa natusaidia kuma ligne de front. Amani kati yabo inafaa inaonekana. Grupe ya pili natumia message ni ba fake pamoja na ba petrolier. Na nyinyi tunabaomba muko baraia, haiko njoo ya kusema sasa leo hatutalipa.
wala tuanze kamata tulipe seulement 20%. Il faut kulipa kukese kukonte ya province na ile lare nyinyi mtaitumikisha sena ingia, tutaikala na nyinyi tunaambia wana lare mulilipa njoo hizi. Nyinyi mtatafuta sama societe yenye itajenga itafanya projet hapa. C'est-à-dire ile lare tabarudilia. Mais kusema kwa mnasia mkono mna corrompre mtu mwako gouvernement provincial wala fasi nyingine mnatia 90% mposha haina bien, maendeleo haitarudia hapa mwile njia ya vile. Na mwenyewe harudie mwanjia mustari, tutamkonsidere sawa rebelle, sawa M23 na tunamutrete vile vile. Awe na maapui Kinshasa upa, atukanjo mitindo ya mie representant président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo hapa, atutabanga mutu huko nani? Unashinda leta. Donc mwesikie le message bien. Kesho tuna invité ba pétrolier yote, ba fake bote, bakuye ku réunion pale ku province à partir ya pas à partir mais à 10h fake, à 11h tunaanza na ba pétrolier. Na kesho tuko na conseil des ministres, na kesho tuko na conseil de sécurité vile vile. Na benye bana boycotter abavene inabangalia. Nous allons les traiter comme des rebelles. Atubange mutu na tutabanga mutu. Leta iko yule ya bitote. Sawa? Na wapigia asanti na kubambia kama musibange mkubwa nchi Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo iko natumika bien. Tuko tunarudia avec bientôt opération avec ile ba violation, ba viol, ba intimidation, manyumba biko bana banyanganya, tutarudisha bile vyote na bebalengia mwa ile kope. Tutabafungisha, tutabeba la Cour pénale internationale. Kama tulibeba Charles Taylor kule mu 2003, ancien président wa Liberia, mwenye angali mu prison mpaka leo. Hawa petit aventurier batatushinda, na musidanganyike na diskuru ya enemi o tadaka Uvira John abaidake habata idaka. Tuko mekanisme ya tia en place bankwa bakuidaka baisha idaka. Sawa, njoo vile ndugu wapenzi, na mwaiko na kazi haifanye bien. Huko polisi ufanye kazi yako bien, huko ministre ufanye kazi yako bien, huko mwanafunzi ufanye kazi yako bien. Et finalement na sie kizi hatuwezi weza tena kufundisha pour le moment ku ISP na ku UCB Université Catholique ya Bukavu. Tulideside kuanza makuru kufundisha ma université za hapa a partir ya mercredi. Jona shifu tunasaidia ba jeune betu kucontribuer kiloko ku maendeleo ya mungini, que vive la province du Sud Kivu, que vive la population du Sud Kivu de la République démocratique du Congo, et que vive notre pays à jamais. Je vous remercie.